may take place anytime. Skul Assembly of God Secondary School Siejlieh Nongston kelapen skem ya kanam jongka nakabenta ka jing tibet hakikam ai jing hikai kamtam haka science ka skul kalayo sansien ya kekerdan baningkong haka district level science exhibition but sausien haka state level kablayo ya ka jing itu nakabenta ka jing penwandur ya ki kena skul house nem arhajar khat khandai kalayo bandrung shaka national level science exhibition ha Kolkata bar house nem arhajar arpusau kala mi Khmat yaladi haka East Science Fair. Mentaus nem isamla puli kelas 10 ikan wan wat terniang ila beteng ban kentiu ya kanam jong ke skul da kabayo ika kerdan baningkong haka district level house nem arhajar arpulai arpusau bat arpusan bat yo ru ya kanam bahakli du haka state level house nem arhajar arpulai bat arpusan. U headmaster u Dr. Reverend MS Nongrem ulai yaro ya kajing IT lut jongki samla puli da ka ai buram ya kajing job jongki halor kajing tray shitom bat kajing beten lenti jong onong hikai science uba compare puwen kajing minon da kajing kit khia jongki khana school jongi hoi bele la ai ki ya ka sap kajing smotho ba nalor rangta ro ulai ro no hikai jongi ubala guide ubala alam ya ki hatalenti ka ba day baket poi sekani ka thong jong ka jing job kisamla puli ki biya khun